Hi, Born Sports Media. Born Sports Media. Born again for a passports. The channel in Tebusan Baswa. Na waba den if you was subscribing if you was share na wa like page na wa ma wunian so enye bi so etumi so ahwe yen konsem no so na still gibo medical ka say place na dania ebi ebekọ se bi bekọ ebi nkọ no ene edi akese ni bia betwimu na mate Kwame Poku din am se da bi wedie ma menya na to me mba me ansa na ma studio na Kwame de na metie no nya ne ntie se nyampusu mpanimfo sa na mom se Kwame bekọ a na a contract ena Kwame yenya ti meti se yese Kwame suni ne ban bi no ahwe be bad influence am players no asempanifo ni no ho nkomo nemum se Kwame mbegya Kwame se wonko a na ye contractor e ba Kwame Poku ho na be mu magya Kwame se onko same as Chief Justice Blay omo se ne de no kra de na de omo de ho nkomo se Justice Blay e be ko nemum omo se ye ne yukodi nkomo ne de a kosi Asante kra de already mabone na se tuo na se na eja inyan hunu gibo nti akwasi de okay akwasi Asante ono ne Machelo ono man Machelo no oh rev kwasi Asante yi ni video so Machelo oh okay Machelo unkai no yes unkai Machelo makai oh makai ono de o terminate the contract makai the first training yes ese Machelo tum ni ko ba ko yes wo ba na Machelo so ne nan ti Machelo buy no ball kran fa na aka mi ti Machelo dey terminating the contract okay ti Machelo out enti edi no gibo Eduku de no eyida so da ho om de ade na toto ho Eduku Samson Eduku okay Isaac Mintah eno so mo hwe kakra bia sa ka ho Isaac Mintah kakakra na mom ba ko mensa de ba hwim eye Mike Dwamena ne de gibo em se ebi onu ahu se pressure wo honti no onu a na pese woko Mike Dwamena onu amum e na pese nkokọ se mpanimfo se madaroma uma menko ti mpanimfo dwene ho so meti ase so monti ase onu wakoye ti se na asem na koye ti se Lukaku yes Lukaku ni Antonio Conte Lukaku on say Lukaku ni coach ni Conte ezi akoye ti se Lukaku anya Conte ontimi mo okay matuase nyanchire mu bi matuase ena amefa we kura nka ho preko Fernando de ne de omo se omo hwe se season ni ma na wie afutu no de amma no ofa de a obetena so wa amfa de a gibo mbegya ne kwan Vini Junior aish Vini Mbappe so utunu fusa de no za kwan no fu asa sabi abo preko no wo ka wie ya no dimrika no akoto zu no aye no fi albi agro bia kwa di bi wo Ghana ha obaye omuso mapana choko chikra ba ye so gibo wotimi ni hia wo ye good no asike na say ye ye bom say anwumere no atiafam ipa so ye de ai do ne de no omri ya to ho say ja enye ball no a di omo hwe Fernando ai Vini Junior Vini Mbappe yes Vini Mbappe fantastic omo hwe no ono two players ni aka bo mo ye ba ko yes ba wo na ball ni do ni bo o gibo sa da meka omo ka no office na ball ni de oni ball ni bo yeah ball ni de ne nyoma no mkeka no na ko mutimi ye wonjo ni bone bo yes na say bo wa ho ka wa nya na wo say oh Brazil players bebrebe no musu no mba coaches ne manage wo na we obu ho manage ne manage so tell me say obu ho a ebi otimi ka nyoma wo hia de kire coach no ebi a me de me hia we nyoma we na me pese me ye na coach na boa no ma me ma example Brazil call 1994 World Cup no mo coach Carlos Alberto Pereira okay Abraham mu free Brazil eba USA no on that World Cup no mu key player Romario very good also no ukosoro bafo ba so otena window flight in channel watena permanent no ya di kan locate bi ama no kwa kukudromeso ba bia na before every game just or yes before every game like has ne Kotoko bo big match ye numere no so yes okay we Carlos Alberto Pereira na enum semo on the kind say the player na kan ma Romario kwan so okoye wi anu be ma resource wow it once we dey wa pay ma catch the coach say the miani Luis Nazario de Lima Massimo Moratti say omoto ne ba Inter no Ronaldo say Pompidou original Ronaldo oso no before every game ade be tia mo mabo game I saw night club ko ginani Ronaldo was do the same thing
e Barcelona eno na Pep Guardiola buy ya no be say Ronaldinho changing the lifestyle I also want sano e mo man ko AC Milan no oh enti player bu ho be pema ka chi o say me hawni me say na me de e pe no but obu ho be yesie eno na e din ma club na say coach ni so be manage no Fernando tia onko ka kanjero mai. Ose. Onko kanjero mo se bi o metena. Go Fernando no tie ne nsem na. Sa baby a okono nse gibo bi o ha ase yesi ya no bi kika hu. Clubs na wakokwa yesi ya okwa enche. O se o kai se Abra Asante Kotoko sign Fernando. Ye ne Nigerian journalist kasa wa ha. Yes. E ma o kan se omo hwe ni potential. Any expectation na omo wo de ma no. Baby a no mo fu se ese wo duru no. Eyo mo ase wontimi nduru ho na ye nyoma ba ku mienu miensa bi onso no de wansi aba ka se nyoma ba ku mienu miensa na se oba Kotoko yi omutimi ye ho adwuma ma ne de a omato an excellent player anyway pa bi hu bi shanke kwatwumba yo ose ibe hu bi ase hu shepa me kai pa makai so makai aha enti Fernando de no o tete Kotoko for some say so koba ya no odi anya growing baba bi di da me dey as komo ni paso ye dey ai ala ka bi bua yan to so okay you Bawi ai okay ti Fernando na wie yeah Vini Mbappe me Fernando okay and that ball is still 2-1 yes danger still 2-1 as at the time a minute na abusiama men ko jesi nim kakra sanse tienie unse last season dia no na yellow no na dominate na season na yekwakowura mi green no Santima Colors na no de mo de ba dia oboa ko 4 Santima Colors ne papa yenya ne ntiese no na mo de akwachira nkofo so wow jesi no ano odin nemum red ne de untimi nyimfrum o mo maintain red no nti yes no be ya way green ya way na red no aye home jersey very good nti move from yellow no a green ye away na o maintain yellow no as home kit nti abusua red nti de tie e ho no wo de enche ye ni boss pa wo se de abeto to Facebook na wo hu no se de esi etie e ho but to be fair to them a team na epe coach Kotoko and that team is headed by Kwesi they've not had meetings I'm receive CVs a lot of them from foreign local after no moving na but for source I'm trusting say looking at the CVs yeah Maxwell is on top but say I just did some check na na me jewo nsem ni dinti am ntimi nkan ye say o me mantu ye o za me ka say bia na o hwe o the CV you are here to the way mo there I mean the culture of the club experience with the league but I'm saying there are Ghanaians omo tiabu chiri omo ye interested in the job omo so send omo CV coaches but they are coaches no problem. There are a lot of people Ghana so could be their team any idea but some announce will be their man and announce will be whether they will be lady by your estimation but they are worried with especially who go DPM say na no go for Dubai and the hey buy and then what go for Masolaba and just say the no money in home my famous or there no any batty say Bruni there supporters na catch penny for say Bruni don't transfer me leave the card for supporters ya o interview almost supporters here for because Bruni who are Ghana ha who nim Kotoko history no you Bruni obu German Bruni bi en wa ba Kotoko o disappoint here da and the move German Razumde open German what is it Porterfield what English Eduku is telling you and the move Bruni papa ba Herbert buy what this German bro for no buy sina Bruni
me Ghana coach for the job crack obia me job mo bi before me job crack obia ade aboni be ya wo betumi ayi ya ta yen kantrana tirana broni mu de niam bi kwa wonfio wonfi say yape take good decision and no man so may influence no woni ba obebo woni ba wo betran nche medin of buy near no broni ya no mo bo so odin Sir Herbert Bresso. Na say Ghana Herbert Bresso yetua $7,000 US dollars. Sabre no efa Brunia. Argentina this time you did about 20,000. Now who 20 compare at that time of Herbert Venture Herbert Venture Herbert so papa buy e be ko Doli papa buy o mo be ko team ni jina na so on be ko say team no bono and na say borom ko bono Cape Coast tapa no omo continue na ni broni na boy na nye broni once a while na me mata broni de o broni dito the one that's a technical director one year or check or a technical director adia why adie me nka so anya die dito aya die by me to me ye German broni no so o hwe team na ma ye ne enye bi ni so otoado mo type otoado no me yom toto papa so ga ka beti ga ko no do mo ko jiko no cheni na Germany o enti dey abi fo ade enye papa no you na tell me you ye ntizina ade na me abi fo ade na papa no beti ko jiko oba ya hu no be why ade siga ko no why kai ya prepare wa na be sini assembly be sini ambeza assembly wa utsan okay bibi ni adwene nya papa dia misro eno dia misro na wo ke papa bro ni o ti sa me ni me compare o be bi ti mi me ya ka bro ni o nya ko pa ye almost special wo ye den nya ko pa ye da prepare bro ni wo yo wo ko bro ni o ga la juza ade wo ye do si bro ni si be ye no Bon Sports Media, thank you for watching. We bring you more and more updates of Ghana Premier League, most especially our two clubs, Asante Kotoko and FA, the Continental Club Master, Phobia, House of Oak, Nino Mohonsem Ebeba. Born again, the CEO of Bon Sports Media. Bomodin, the like page, we are now washe normal William so and you been so to me so I salute you. Thank you, Yakubu, for watching. Bye.